Kruno Lovreku, koji je čuo da ste vi večeras gost u emisiji, pa kaže, pitaj gazdu, on igra inače sa Telepijerom u Australiji, kaže, pitaj gazdu, treba li mu gazda na terenu pa da se vrati iz Zagrebu pomogne da ostane u ligi? Sigurno da bi Kruno tu bio apsolutni gazda na terenu i da bi on donio jednu ogromnu dimenziju na terenu. Tu nema zbora o tome. Kruno trebaš nam, mislim, nema zbora o tome. Samo je pitanje da li mi imamo financija da se suprotstavimo njegovom ugovoru koji on sada ima. Da. To je jedino ključno, ali nedvojbeno je da je Kruno jedno apsolutno pojačanje i kad je bio zadnji put kod nas, ako se ne varam, u godinu i 6 mjeseci dao je 32 gola. To je bila jedna njegova sezona i pol gdje je bio impresivan. Dozljede onih križnih ligamenata. Tako da apsolutno da treba, apsolutno. Dobro, znaš što ti je činiti kontaktirati Krunu odmah i evo. Zovite Krunu. Poslućemo mu poruku, da.